Obradili smo već priču, obradili smo temu. Tak svejedno. Dobro. Obradili smo temu keramičkih ljuskica, znate već puno i o krunicama, pa ću vam danas ispričati nešto o novoj tehnici koja se zove injekcijska tehnika izrade kompozitnih ljuskica, koja je jako fora. Čemu je trik? Trik je u tome da često pacijenti uđu kroz vrata i žele nove zube, ljepše zube, bijelje zube za taj vikend, za neku svadbu ili nešto. I onda mi počnemo filozofirati zašto to ne možemo napraviti. A to objašnjavamo time da ne možemo iz ruku izraditi tako dobru estetiku s kojom bi netko bio zadovoljan u tako kratkom roku i za manju cijenu. I sad je razvijena tehnika s kojom se to može. Tu puno pomaže digitalija, znači skeneri s kojima se prvo zube skenira. To brzo ide u laboratorij. U laboratoriju se napravi digitalni prikaz toga kako ti vaši zubi mogu izgledati ljepše i bolje. Prema tom nekom novom budućem modelu se izradi jedna posebna silikonska udlaga, ajmo nazvati, kao jedan ključ koji se stavlja na vaše zube. Kroz određene rupice se upušta materijal u taj novi jedan oblik. Sve se to skine, završi, obradi, uredi i imate zub koji je obučen u lijepi, dobar materijal, bez da je tehničar radio neku keramiku. Odlazite u taj svoj vikend s novim zubima. Znači, priča je stvarno jako dobra. Ajmo sad pluseve i minuse. I se zubi bruse ko za keramičke krunice? Ne, to zovemo aditivna tehnika. Pa to zvuči sjajno. Da, upravo to mi je fora. Zato što se mogu napraviti te neke korekcije bez da išta moramo brusiti. Zubi koji su smanjeni, žučkasti, skraćeni, nisu nam lijepi, imaju prostora između sebe. Znači neka određena lepeza indikacija je za to, kada se može samo dodati materijal. Ali stvar je u tome da je to poseban kompozitni materijal, razvijen za tu tehniku. A, to nije obični za plombe. Okej. I on dolazi u par boja koje imaju nešto što zovemo biomimetička svojstva, što znači da kad na vaš zub dođe taj materijal, on malo poprima boju vašeg zuba. To je jako zgodna kombinacija kad je nešto žučkasto pa hoćemo samo malo pobijeliti, ili je već bijelo pa hoćemo tu boju nastaviti. Znači to je sad cijela priča za sebe oko odabira boje. Ono što ne možemo oblačiti na taj način mrtve zube i zube koje imaju jako promijenjenu boju, zato nam je ipak potrebna keramika. Dakle, on ne može promijeniti boju zuba, on samo može poboljšati malo izgled tog zuba. U principu nije potrebna nikakva anestezija. Naravno da ako je nekome nešto nelagodno da se radi oko zubnog mesa se može anestezirati, ali ovo se sve radi stvarno površinski, to tako kažem. Proces nije baš samo da uđeš i izađeš. Imaš ti tu cijelo popodne posla, ali je jako ugodan zapravo to način uljepšavanja zuba, jer se materijal stavi na zub, skine se taj ključ, onda se to polira, obrađuju se rubovi, uređuje se, super, radi se svaki drugi zub. Odlazite van sa svojim zubima, ali poboljšanima. Trajnost? Za sada, kako to je novija tehnika, se pokazuje da prođe 5 godina da stvar dobro funkcionira, izgleda kako smo i zamislili prvog dana. 5 godina? Ja sam mislila da ćeš mi reći 5 tjedana. Ne. Očekuje se i 10 godina trajnost. Ali trajnost ovisi o pravilno postavljenoj indikaciji i pravilnoj pripremi. Ne možeš imati pacijenta koji ima ortodonsku anomaliju, dakle nekakav problem ortodontski, koji je zbog toga sa parafunkcijama, znači škripanjem recimo noću, bruksisti, potrošio asimetrično te zube i sad ćeš samo staviti gore hrpu kompozita i to je sad kao tako. Pa nije. Znači, ko je potrgao svoje zube u nekakvim problemima druge vrste, potrgat će i taj kompozit. Znači, moraš imati situaciju koja je za to adekvatna. Znači, moraš imati pacijenta koji ima dobre međučeljusne odnose, koji ima riješene parafunkcije, znači ne smije biti škripanja i griženja na noktiju i onda se takvi zubi uredi. Jer kužiš, ako nešto istrgaš, onda će se lakše to ovo tolerira i malo i veći raspon pacijenata. Da. Uglavnom, za sada, svi koji to rade su zadovoljni, pokazuju se fakat dobri rezultati, pacijenti su također zadovoljni. Puno manjem cjenovnom razredu postignu efekt koji žele. Koji bi to cjenovni razred bio? Trećina možda. Cijene keramičke ljuskice. Koliko je teško tu pogoditi boju, fulat boju, zeznuce? Nije komplicirano. Zapravo se vodiš na nekakve 3 osnovne boje koje koristiš i onda već prema zubu koji oblačiš odrediš što ćeš napraviti. Pogotovo što možeš i probati. Znači ti možeš staviti ključ, možeš napuniti jedan zub, skineš, vidiš ga, ne znam, staviš to bez bonda ispod, prema tome cijelu stav možeš odlijepiti, jednostavno omaknuti.
Jesmo zadovoljni s tim, nismo. Kuš, jako su, dobre su mogućnosti rada s time. Bilo je puno novih tehnologija koje su bile tak genijalne, poslije više ipak su ispale ne tak genijalne. Kakav je tvoj osjećaj za ovo? Moj osjećaj za ovo je dobar. Meni je ovo ko sa ovim ikonom. To mi je onak nešto uzbudljivo, nešto novo što stvarno pokazuje. Dobra su mi obećanja oko toga, sviđa mi se. Znaš zašto najviše? Jer zapravo se ništa loše ne događa. Fullat možemo sve strgati, baciti, reći aj fulali smo, nismo nikakvu štetu napravili. Nikakvu, znači kad staviš takav kompozit naprijed. Ali mora biti baš taj posebni materijal, ne može biti bilo ko. Ono što mi je fora u toj tehnici je što mislim da je primjenjiva velikom broju ljudi danas koji zbog stresa, kisele hrane, krivog četkanja potroše svoju caklinu na inače zdravim dobrim zubima. I to su točno zubi koji od ovako nečega mogu profitirati. Ne moramo ih dodatno, ono kad su nam stanjeni već i potrošeni zubi, ali živi, zdravi i kao dobri, ne moramo ih dodatno brusiti da bi na njih stavili protetski nadomjestak, odnosno neku krunicu ili uskicu što dolazi iz laboratorija, nego im samo dodamo ono malo cakline koja im nedostaje. I to mi se jako sviđa jer mislim da u zapadnom društvu toga imamo sve više. Stvarno se zahvaljujem doktoru Dariju Novaku koji mi je ljubazno ustupio svoje materijale da vam ih ovdje mogu s vama podijeliti i pokazati, tako da hvala Dario.